Dibatta ex Alcoa. Su consiglieri regionali di Ammanca Ecologia e Libertà di Luca Pizzutto, intra battalleri in sa dibatta de straballadoris de ex Alcoa. Si lassan tasena vueddos a fraca Luca Pizzutto i declaradas dei rappresentanti de su centru de retta chi narant chi sa regioni no è traballende a resolvi bene sa chistione Alcoa. E ad essi cosa bona, a sa recordare chi Serenzia, l'assada de sa giunta de Antisi, fiat scetti un accordio mortu e accabau. Sa dibatta Alcoa non tenia per una possibilità di si serrai beni. A oi, grazie a su traballo de su presidente Pigliaru, de sa squadra sua e de su governo de maioria, aggiungi Pizzutto, duat una possibilità di averu ben incarrerata e costruia grazie ai relazioni con i traballadoris chi funt sempre stetius in bodicausu e tentus a sa dì dei mudongius in s'accordio. Cronaca de su Sulcisi. Fainas contra sa droga in sa Cabecida. In Caleseda, is carabineris de su logu, a intres fainas chi serbint a scabulli vendita e spacciu de sustanzas espantadoras, ant denunziadu a pei liberu a unu piccioccu de 30 annos de Caleseda, bagadiu e disoccupadu. S'òminis interis chi fiat trastigendi in localidadi Issalinas, a pustis de unu computu, dant agattadu 11 grammus de hashish, parziu in 8 imboddicus, e in domu sua, a pustis de un'atera vorrogada, in s'apposentu de Dromiri, dove fiat un'atera dosi de sa matessi sustanzia. Is carabineris nd'ant sequestradu totu. In Santo Giovanni Suergiu, sempre is carabineris, ant sinalau a su prefettu de Casteddu a una scanta persones chi arresurtant consumidoris de sustanzias ispantadoras. Una picciocca de 23 annos, bagadia e disoccupada, e unu giovanu de 20 annos, issu puru bagadiu e disoccupadu. Ai dus ant acciappaus cun una dosi de droga po impreu personali chi ndi lis ant sequestradu. Carbonia, esercita straordinaria Consiglio Comunali. Su Consiglio Comunali de Carbonia s'at attopiare in esercita straordinaria in s'apposentu Polifainas de Pratza a Roma custu merì ai 5 mesu po allegare de 10 chistionis de fundamentu. Intre is atteras s'intitulada de s'ospitali Sirai, Sirpef 2015, aliquotas e scomputu IMU e approvada de su piano finanziario de su servizio de governo a refugius 2015. Cortoghiana torrat a oberri biblioteca. Torrat a oberri sa biblioteca comunale de Cortoghiana, oi in Praza Venezia. S'edifizio torrat a nou, dant melloradu a raspùndere ai bisongios dei zittadinos. Sa biblioteca de Cortoghiana at attenni orarios chi sighint. Su giovi a mengianu de 9 oras a mesudì. Su lunis, su martis, su merculis e su genabra a mericeddu de 3 e mesu ai 6 e mesu. Santo Antiogu, bandu a sozios sportivos. Su comunu de Santo Antiogu, assessoradu a su sport, comunicat a is sozios sportivos chi podent presentare dimanda po is aggiudus relativos a is annos sportivos 2014-2015. Po ddus ottenni, toccat a essere sozios amantiosos e traballare in su comunu de Santo Antiogu. Is sozios interessados podent agattare dimandas in s'uffiziu sport ond'iddos scarrigai de su situ de su comunu a s'indirizzu www.comunu.sant'antiogu.ca.it e das presentai finzas a su 28 de friargiu. A Tobiu Diòzesi. Sa pastorale de giovunus de Igresias comunicat chi dominigu 22 de friargiu in sa caserma Trieste de Bia Fradis Bandiera in Igresias, Monsignori Giovanni Paulu Zedda s'at attopiare cun is chi si preparant po arricci su sacramentu de su cunfrimmu. In sa giornata ddoe dai unu momentu de pregatoria saboru ghiadu de s'obispu. Is piccioccheddos duncas ant deppe andare a ascoltare in missa in sa diòzesi a sa chi perteninti.